Bismillahirrahmanirrahim. Nih guys, tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Hmm. 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 Wah, kalian cobain, wajib coba guys. Enak. Hmm. 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 Jengkolnya gede-gede. Hmm. 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 Wah, sumpah guys, enak banget. Balik. Hmm. Ah. Hmm. 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 Wah, asinnya habis guys. Bahaya guys, kalau asin habis. Hmm. Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Wah, nasinya udah habis guys ya. Ini sisa sambal sama jengkol, sambal sama jengkol doang ya. Mungkin buat dimakan nanti ya, karena saya juga udah kenyang gitu guys. Oke lah ya, mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa guys di like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.